Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Before we begin, let me call my brother to come here. Because the one that makes me to come here. Please stand up and greet you. You ask who was the pastor who invited you to come here? Many persons me invite you. I don't know if you. Yeah, we thank God. God used to have me to come in this country here. Let her greet you and introduce herself to you. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. She's happy to be with you today. It's God bless Maombe. She's young sister to her. She's happy to have us gather here in the house of God. And the trials are there. Really thank God when you stand in the house of God. Because most of people are in the bus, others are in other places. But for us here, we thank God when He's holding His praise. I thank you so much. Thank you very much. Those who came later, she's called Alice. She's married to Lionel. She has one husband and 3 children. And she's your sister and your relative who is Jesus Christ. Most people, they know me through social media. Stand here. And in the team as well. It's really a great pleasure to me. May God bless you so much. Shall I have to comment? I know. And I will use the time as they are given. People know that we women we talk a lot. But I will not go far from the time we went. Because I don't use the time well. And it will go well with it. Lionel to come here. So we just go home late. I respect the hours and the Sundays. And the life you are in, really I respect it as well. So the book of Nehemiya. Nehemiya chapter 2. We shall go verse 8. Nehemiya chapter 2. I also skip and read 18 as well. Let us read. kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo y'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Murongo wa 18 bavuze ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo
bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Gospel Luke chapter 1. Luka igice cya mbere umurongo wa 51. Luka igice cya mbere umurongo wa 51. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Imana ishimwe cyane. Praise our God. Tugiye kuganira amagambo. We are to share these words here. Y'Imana. The word of God. Tugiye kuvuga kuri uyu mugabo witwa Nehemiya. Talk about this man called Nehemiya. Umugabo wagize amateka akomeye cyane. He had great history. Agira n'ishyaka. He had also courageous as well. Kandi yari umugabo uzi no kumva inkuru z'iwabo. A man who could understand the stories of yari God. umugabo uzi gukurikirana inkuru z'iwabo cyane. He follow the stories from his own press. Mu rwego atageze ibwami ngo yibagirwe amakuru y'iwabo. He tried not to forget to read the news from his home press. Si igitangaza ko hano hari abantu batajya bakurikirana amakuru But y'iwabo. the gospel to not follow the news from their homeland. Umenye na wa mupasiteri wakubatije mu cyaro. The pastor baptized you in the village. Umenye na rwa rusengero wasize. The church you left behind. Umenye na ya korali waririmbagamo mu cyaro aho waturutse. The choir you know you could sing there. Hari abantu bateye batyo. There are people in that kind. Nehemiya yakundaga kumva inkuru z'iwabo. Nehemiya could receive the news from his akazikurikirana cyane. and he followed the news. Kandi ikindi Nehemiya And also Nehemiya, yari umugabo uzi gufata ibyemezo. he was a really decision, a man who could just have Kandi decision. agafata icyemezo cyangwa agakora ibintu nk'umusirimu kuko nanjye ndi umusirimu waje kubwiriza. Don't think very well. Wenda ndagucangamo akantu ariko ukore ibintu neza petit frere. Maybe you just take Uyu care. murimo uratuvuna, itike y'indege yarampenze njyewe naje nitegeye. The ticket is expensive. Ubugize Imana ukambona ihangano mpesha agaciro. Give them value to me. Umfashe uyu murimo nanjye nuzi iwacu nzagufasha. When you count my hope, Ndashaka ko tuvuga kuri uyu mugabo Nehemiya talk about this man called kandi Nehemiya. nkagira ibintu tumwigiraho. And we learn something Uyu from munsi him. numva ashaka kwigisha nk'umwigisha ni iki twakwigira kuri Nehemiya. What could you learn from Kuko Nehemiya? Nehemiya ni umugabo wagize amateka meza. He's a man who has good history. Ntabwo twigeze tumubonaho imbuto mbi nk'izo ndi Let's kubona ku see bantu here b'iki the gihe. bad character of these days. Kandi abagabo And the men muze kunkurikira cyane. follow me very well. Abarokore Imana mumureke. Imana mumureke n'ubushize twarakoranye. Banza kubivuga n'ubushize hamwe Leave this twakoranye. side here. Wasanga ari kumanurira ugenda ko wenda ndenda kuzara kandi kandi. Maybe you prophesy to me. Yewe nyine nashatse ntinze murabizi ko nakowe ngategereza umugabo imyaka 11. I died when I was really waiting for 11 years. Muri iyo myaka 11 mwebwe mwarimo mubyara. So you are just giving birth. Ariko genda mbona ngiye gucura ngize abana batatu kandi nashakaga nk'abana 14. Ubwo rero wasanga umwana aje mu buhanuzi aje kundeberamo. Maybe he has come to see. Mumureke rero ivugabutumwa ndabishobora kandi nawe. Leave him alone. Nehemiya akaba umugabo uzi gufata ibyemezo. Nehemiya was a man who knew how to get decisions. Kandi agafata ibyemezo byamugiraho ingaruka. A decision could have the bad Aba impact. umugabo uzi gufata risike. Someone may have risk or Ubundi mu decision. buzima umuntu atinya risike ntakira. If you fear a risk, you Umuntu don't utinya live. risike gutera imbere kwe biramugora. If you fear to have a risk, Umusore utinya risike asaza adashatse. the gentleman fears risk, don't marry. Umucuruzi utinya risike ntakira. The businessman who fears risk, don't Umuvugabutumwa get rich. utinya kwirisika ntatera imbere. Evangelist who fears risk, don't Kameramani baza progress. kwihangana agiye kunkamera abahungu bankamera baba bafite ibintu by'ibigango kuko mba niruka. Kandi hano agatuti ni kagufi kandi jyewe ndiyizi. And I know myself. Ubwo rero ntabwo nakishinga bagakora ntabwo bateganije ko nzaza. When they prepare the door, they will come here. Iyo utinya gufata If you ibyemezo, fear to have a iyo risk, utinya risike, if you fear taking a risk, iterambere ryawe riragora. your progress is difficult. Umushumba utinya risike Someone who God fears the risk, ahoza inama ahantu hamwe. just make this. Ariko iyo utinyuka risike, If you don't fear risk, uraguka. be relaxed. Iyo utinyuka risike, If you don't fear, you take a risk, uracuruza ugatera imbere. you sell and you have Iyo a progress. utinyuka risike, If you don't fear a risk, iterambere ryawe rigira umuvuduko. your
grace reading. Nehemiya yari umugabo uzi gufata ibyemezo. Nehemiya was a man of his decisions. One time we took a risk. Kandi hari abagabo biri yagaragaje bafata risk. There are many of the Bible showing good. Umugabo witwa Eliya w'itishubi. He's called Elijah. Yafashe risk. He took a risk. Aravuga ati nishaka murumfasha. So that he really not only imvura nayifunze n'ikime. I will stop the rain. Ndabihagaritse mu gihugu. I stopped this kugeza igihe nzabitegekera. The time I will come on. Impamvu yo kwihagarika. Why to stop this? Kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. The name of God to be ndabona ikibazo cy'abantu basenga indi Mana. Bakayiha n'amaturo. Bakayishimagiza ko ari itanga imvura. Ariko ninjira muri risike. Ugafunga imvura n'ikime. Kugeza igihe nzabitegekera. Uyu ni umugabo wafashe risike witwa Eliya. Undi mugabo wafashe risike bigiraho cyane. Ni umwami Yesu Kristo. Wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Wapfuye akazuka. Kandi ishimwe. Uyu mwami yafashe risike. Umunsi umwe aravuga ngo mwese abantu barushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Afata risike yo gupfa. Kandi gufata risike harimo inyungu nyinshi. Harabera Satani yari yarafungiranye bazi ko bazagwa mu maboko ye. Hari natwe kandi twari tubuze hepfo no haruguru. Ingabo zo mu ijuru z'abamarayika zanze kubumbura igitabo, ariko afata risike abumbura igitabo. Turamushimiye. Urukundo rwavuyemo amahirwe. N'abagore tugira agaciro. Mu gitondo cya kare turazinduka tujyanye ibihumura neza. Atubwira ijambo riryoshye. Aravuga ngo mwebweho mwitinya kandi mutangire mwamamaze ivugabutumwa. Icyubahiro nimutamurwanya. Umwami Yesu icyubahiro. Icyubahiro mukimukeneye. Ndacabona abantu badaha Yesu icyubahiro ariko murakoze. Bakambere mbonye abantu basikaze kuva nabaho. Impamvu kw'icyubahiro turamukeneye. Icya kabiri atubeshejeho. Turamushimiye. Abantu bafite ibiganza nibabihuze tumuhe amashyi. Yarakoze turamushimiye. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Aba yagiriye neza turamushimiye. Aba yakijije indwara zikomeye turamushimiye. Aba yahaye kwiga turamushimiye. Aba yabisheje turamushimiye. Aba yakabaye turamushimiye. Aba yakuye mu bukumi turamushimiye. Aba yakuye mu bugumba turamuga. Nje kubatera ubwoba. Imana iragenda ibatera ubwoba. Kandi ibiteraniro mwatera. Uteye ubwoba ikintu cyakiguhagurukiye. Uteye ubwoba imbaraga zikurwanya. Uteye ubwoba ukaza kurwanya. Uhangayikishije ikibazo cyaguhangayikishije. Kuko ndumva twatera ubwoba umwuka ukurwanya igihe kinini. Tera haleluya. Watera haleluya. Imana tukuvuze ko nteye ubwoba. Manutse n'iteye ubwoba. No kwa Farawo namanutse nteye ubwoba. No ku nyanja namanutse nteye ubwoba. No kwa Sara namanutse nteye ubwoba. No kwa Hana namanutse nteye ubwoba. Manutse n'iteye ubwoba. Turahamagara Imana nibwo. Niba urwaye jya uyihamagara nk'Imana ikiza. Niba bakwanga jya uyihamagara nk'Imana itanga igikundiro. Ngo aragenda Uwiteka Nyir'ingabo ajya ku mwami aramubwira ati muhe Nehemiya ibyangombwa byo gusaba. Kuri uyu murongo w'umunani This verse 8. Nehemiya aravuga ngo bampa urwandiko. I was given a letter rwo gushyira Safu umurinzi w'ikibira. to give Saf the guide of that Ku place. mwami kumpa urwandiko But the king to give me a ntabwo ari letter impuhwe z'i Yerusalemu, not really the ntabwo ari impuhwe z'amagambo navuze, It's not for what I spoke. abitewe n'ukuboko It's because of kwiza kw'Imana kundiho, abitewe n'ukuboko gukora ibitagaragara, abitewe n'ukuboko kubyaza ingumba zarabinokoje, abitewe n'ukuboko guca inyanja mo kabiri,
planted the niyo mpamvu ubonye seed. ibyangombwa byo kujya That's why you gusabiriza see all the requirements to go and build. imana ishimwe cyane Praise God. Amen. imana ishimwe cyane Amen. imana ishimwe cyane Praise God. imana ishimwe cyane ikindi kintu cyaranze uno mugabo rero Other things to this man gukora Nehemiya, atitaye kuri Tobiya na Sanibalati to wake up, not really gukora think atitaye about ku njajwa people who are talkative. kandi izi njajwa The turazigera talkative people, they are there. arabyaye ntazabarera We have children who arashatse take care of them. ntazabyara She might or arashoje might amashuri go ntazabona finish the akazi school, there's no job. mbega hari abantu babana n'umwuka w'ubujajwa People have that spirit of just to talk. ariko tuvugisha ukuri nk'umuntu wavuze ko ntazashaka Somebody don't say that they're not married. ubu amagambo yiyahuje iyo ambonye yumva ameze When he see me, how does he feel? ntabwo bakwiranye iyo umugabo nategereje imyaka 11 The man waited for 11 years. yari mu bihugu byo hanze He was outside the country. Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi. yatwaraga ibikamyo bya rukururana Was driving the truck. akorera amadolari Would have $1. nanjye ndi gusitaragoringa Me struggling. bavuga ngo ntiyanjyana He can't marry ngo you. ntituberanye ntidukwiranye You know, it's not your time. yigira amafaranga I'm looking for money. umunsi wa mbere agenda amaze imyaka 4 ataragaruka This day spent 4 years without coming back. bakajya babariza batari ko ryarembo bafashe Yes. ryahereye They paid everything, but what was the end? ibintu by'Imana biratinda ariko ntibihera All the things take time. iby'Imana biratinda ariko ntibihera All the things takes time. basakuze baroge They speak, batumutwe ariko ntibihera but you don't just go for it. nazakujyana ntabwo muberanye It's not your time. ariko ubundi hariho n'abantu batagira analize People don't think, don't niyo make mpamvu some nabonaga ko analysis. tuberanye You know, I saw you just with my time. narishoje ariko afite amafaranga I was hungry, but I had money. imana yagombaga kutubuza kugira ngo nirire ku mafaranga God was make us icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko twari tuberanye understand we were just ikimenyetso cya kabiri second one is avuga amagambo make ntayavuga kweli ubu nijya musemuzi we but for my talk a lot. cya gatatu arirabura nkaba inzobe It's black, not black. ikindi ndi mu gufa kansombaho gake I'm sure ubundi it's not abantu that. baheraga he bavuga ko tutabera It was before. ntiyakujyana ubusa ko yanjyana ubusa ko atagarutse ko yagarutse se They came back to me. imana iravuga ikanakora God speaks and also puts into ko action. y'imana ishobora guca mu nzira zigoye God's voice may pass through iri difficult jambo time, yavuze but He guides what has been spoken. ikarikurikirana And He followed it, kugeza the irisohoje time fulfilled. ya Amen. Nehemiya yari umugabo wari waravuze ngo nzakorera imana ariko nanahanganye It was a master that will serve God really hari abantu well. batinya ngo runaka ngo aramvuga ngo arandwanya Someone will speak or will fight against we you. ntabwo nakorana n'umuntu ndwanya And we just make someone who's a rimwe na rimwe against you. mukanabikiza mukabaha imiti yica Sometimes you may just give it poison. umukozi ku murimo You wake up, agira imbaraga zo gukora atitaye has the power to work hard. kubamubuza uburyo People are really fighting against you. kandi iminsi yose uzakora utagira abakurwanya uzamenya ko uciriritse Every time you don't have people to fight kimwe mu against bintu you, bigaragaza ko right. ukaze ni uko watangiye kugira abantu bakurwanya One of the things that you are strong kimwe mu to bintu fight bigaragaza against ko you. niba utagira abantu bakuvuga uracyaciriritse Don't have people spoke about you or seen the cheap. kabiri nimba bakuvuga ukajya kuburana nabwo When they speak, you uraciriritse go and just speak about yourself, you are distracted. ubwo watangiye gukara niba wagize abakuvuga If you have people ready to speak about you, you are ubundi se distracted. ninde wakumenya batakumenye bireka bakumenyekanisha Let them know you and also niba natwe people duca mu know you. matangazamakuru bakatumenya Even after they know you as, byibuze menyekana muri karitsiye babanze bakumenye let them know you in your babanze place bavuge ko wabuze umugabo that don't you have a man, a kandi husband. akenshi ibyo bavuga ntibabesha ufite imyaka 35 utaramubona waramubuze jya wemera And it's true, if you have 35 years, but ahubwo husband, mana you tujye don't mu have. masengesho usaba umugabo Go and pray for him. nimba bavuga ko uri umukene nta n'ibihumbi 20 If ugira you have gabanya 20,000, amagambo urakennye jya mu masengesho go to the prayer and ntukaburane jya gusenga talk with them. That's imana what we pray. ishimwe We thank God.
ikindi Nehemiya yarebaga kure. What Nehemiya could just see the future. Yarebaga kure. Could see far. Akabwira abo bakorana umurimo ngo the people together with him. Nimureba ko tumeze nabi. You see we are in bad times. Kandi umuntu ureba kure mu mwuka. Someone who sees far to the abona ikibazo mu gihe hari igisubizo. You see the problem. Umuntu ureba mu mwuka. Someone who sees abona igisubizo mu gihe hari ikibazo. See the answer. That's why the spiritual people don't get scared because he sees far. Praise God. Hallelujah. Ndashaka kuvuga kuri ukuboko. Talk about this. Nehemiya yavuze. Nehemiya talked about. Umwami arabinyemerera. The king allowed me. Ariko abinyemerera. But he allowed me. Abitewe n'ukuboko. Because of the Kwiza kw'Imana. of Almighty God. Undiho. Is upon me. Abantu mubeshejweho n'uku kuboko muvuge ngo haleluya. Iki gihugu kuba ubashije kukibamo nta mwene wanyu wasanzemo imbaraga z'ukuboko. Iyo nda wabyaye muganga yabuze ibise nawe wabibuze ukuboko. Kuba barabashije gushingira uwo mwana ni imbaraga z'ukuboko. Ndashaka ko tuganira ku kuboko. N'umurozi ukurwanya akamenya ko hari ukuboko kwaje kumurwanya. Ukuboko kutaneshwa. Ukuboko gufata ibyemezo. Ukuboko kwaremereye abafilisitiya. Ukuboko kwaremereye abanyegiputa kwa Farawo. Ukuboko kwaciye umuhanda mu nyanja. Imana ishimwe. LUKA 1:51 yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe. Uyu ni Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uyu ni Uwiteka werekanishije imbaraga ukuboko kwe. Haleluya. Haleluya. Abantu rero mutagiye muhura n'ibibazo. Twagiye duhura n'ibibazo by'imiryango. Abandi duhura n'ibibazo bya bene data twahungiyemo dusanga ntiboroshye. Abandi bahura n'ibibazo by'abakonikoni. Abandi bahura n'ibibazo byo kubyara batinze. Abandi bahura n'ibibazo byo gushaka batinze. Abandi bahura n'ibibazo byo kutagira akazi barize. Abandi bahura n'ibibazo byo guhomba kandi bazi kuvuga amagambo guhamagara abakiriya. Ariko ndashaka kuvuga imbaraga z'uku kuboko zigiye kuguhesha ibyo nyoko ataguhaye na so. Ndashaka kuvuga imbaraga z'uku kuboko zigiye kugutuza mu gihugu. Imbaraga z'uku kuboko zigiye kuguhisha abandi babashakisha. Imbaraga z'uku kuboko zigiye kugutsimba mu tuntu duke tuje vuba ahangaha. Ndashaka kuvuga imbaraga z'uku kuboko zazanye igitambo Isaka akarokoka. Haleluya. Talk about this ocean. Performed the mighty deeds in his hands. When Israelites went to the ocean, they saw back the horses. The left was mountains. Before this the ocean. There is a way there. God said to Moses. Moses cried. But he did not time God to come and pursue them. One time not to have the way. As was the performing. What they didn't even see. Follow me well carefully here. But then we could see the ocean. And see the horses and the hands was making there was any Chinese who was there. The hand was getting the roads. After it is strong. After the dust was there. This mighty hand. It's your stick. The Lord, the way they passed through the land. Them was wake up to see what but the hands doing the invisible things.
ukaba kurimo gutegura amashuri akomeye hari igihe ubyuka ukabona ntuzashaka ariko ukuboko kukaba kuri gutegura urugo rwiza hari igihe ubyuka ukabona ntuzabyara muganga akabivuga ariko ukuboko kukaba kuri gutegura ibyo abaganga badashobora bavugira ngo haleluya niba nagera ku musozi uvuga ku cyumweru nayitenya I fear the minutes of the Sundays. To invite me up to the time very well. Separated those people what they think in their hearts. That they showed the boasting. They are boasting, they know the land, the country, they know very well. Above that, they are the experiment days, that place. They boasted to fight against Nehemiya. Nehemiya took the risk to build while fighting. This hand is separated. It is scattered. It is scattered the most. This hand is boasting people. You will marry when you have a hand to see. You will not have a hand to go. It's the end from you. Yes, scattered something. There is a hand to scatter things who came and saw you. There is the hand to there is the hand to scatter the soldiers fight against you. Amen. There is a mighty hand to bless you. There is a mighty hand to build you a house. Your hands failed. There is a mighty hand to give you a house. One day I was to pray. I spent some days with my husband. And so the problems were many. He went to study. He came back and we are hungry. And remember the power that is in this mighty hand. This hand there is a food. This hand is a children. There is a houses. I request a permission from you. Give me time and want to pray. We work hard. We have the knowledge. But there is the hand have to go to the school. There is the hand have to go to the computer. There is the hand goes there to study. There is the hand that goes to the shop. This is the hand that goes there. They put there, don't decay, have profit. There is the hand that is supposed to. I just have a walk in the car. I pray from the mountains from the way where I was born. The prayer mountain in Uganda. I spent 3 days. God, you come and talk to me. That's why I want to be. I'm hungry. The trials you find when you reach ships, you see how you fight it, that's when you are eating. In your trials you sing because you are eating. The problems is how God really protects you. You know you were hungry. I want food. Give me any type of food. The second one is I want money always in my pocket. The third one is I want style. The third one is I want life
to serve you and also have the good way of your business woman. Because sometimes you come, you tell your person that you really have this children, 10 years without seeing how you have this manner, you trust yourself with how you are. Don't make a mistake that you have been saved by yourself. If you assume if you said you give, God have created how the one is of I still I told God, I've heard your voice, but I will not go apart from just having you said you have sent me, and also you put your culture, your mind, to spend days and years standing up. God said, quickly, my daughter, I've heard your prayer. Let's give you food, give you money, give you the life. I realized when I was 41 kg, but the right hand of God Let me request my senior pastor. I respect him so much. God spoke many things. God gave him authority. Gave him to command things. He anointed him. I want your senior pastor to pray for this prayer. After all, I request pray for the sickness. Welcome. Let us pray to God. Imana ifite imbaraga n'ubutware. Aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe nyakubahwa Imana. Turagushimiye mwami Imana, abagabo n'abagore. Turagushimiye urubyiruko nyakubahwa Imana. Yuko twebwe twese watwemereye tugateranira mu nzu yawe. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye cyane yuko uyu munsi wari uwuzi. Mana data twese uri mu ijuru wihererwe icyubahiro. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ritugezeho.